أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلي تماشاوان هيجا وجهدارنا عزيز ببرنامج نوديس أمل بيشبري ونا خدا حسكي إن شاء الله إيدو دي تفسير سورة الليل ده جيغو أمانة أمي آيات إخوة أمي بدومين إن شاء الله. ده آيات حشتا ونها ودهادة رب عالمي فرمان كرقود أستعيذ بالله. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. هرچيكو چكوسي بك وخا حوجه خده نبينا وحسناي بدراوينا ويجا أمي جي رياوي جبو كاري نباش سهل بك. د آياتي بريا ويدا رب عالمي بحثا اوان انساني جو مالي خوا د اوغرا ديني خدا ده د خير و خيراتا ده صرف دكن ددن انفاق دكن بحثا وان كر. ورب عالمي جو جوان انساني هان خوشه جوان راضيه بحثا وان جمره كر، بحثا جوان مرديا وان جمره كر. اف آيت و آيتي جو مينا في آيتي يعني بمدة زانين مدة فمكرن جو جو مردي جوان مردي چقاش خستكي خوشه. معلومة رب عالمي مردة حج مردادك جمريتي قسيستي بخيلتي ابنكي نوصفي مؤمنايا. ورب عالمي اوان انسان جو ددن وجدايني ناطرسن رب عالمي وان انسانا د جنتي خدا بجيد كر. رب عالمي وان بقنجي خداره اوان انسان جو رب عالمي حجوان دك رازي دي رازي ويجوانك حشرا وانجي دقل وان دك جبوفيكي وان آيتي بريا بناكي رب عالمي جو اوان انسان جو ددن وحسناي تصديق دكن رب عالمي يعني راضبون اخوه داني شاندان وان آيتي هانده إيدي اوان آيتي جو امي ايرو ببينن دجي وان ده إجا اوان إنسان جو بخيل وأما من بخيل أو جو بخيل. معلومة إنسان داينا مالته سي قسمن، يك جي كريمة يك جي جوادة إسسياجي بخيلة. كريم معطية قبل السؤال يعني أوقاس جو مردة أوقاس مردة أب إنساني هان برياغو إنساني جو حوجية وان بمالي مال هيا برطالة هيا أم بيجن فقير مسكين بريا أو بخوازن أب إنسان جحالي وان جروشا وان فيم دكا بريا أو بخوازن دداوان جفرتي قوتن كريم. جواد او انساني جو يك جي تشتكي بخوازه بدوانك او جديده هما ايك بيجي كافي تشتي بدا من ددوانك كسكي وارا نازي ورينا لبلي بخيل ندخه وندده. إجا رب العالمين وأما من بخيل أو يقول بخيل. معلومة جو مرديتي يعني نقو هما أو إنسان يقول أم بيجن هما بدا دجيوي دا بدا يعني نقو أم بيجن مالي خوا تلف بك دجيوي دا بدا واشترى بيجن بدا إنسانا بدا خير وخيراتا بدا ميوانا بيجن تديد بري خداج رحمة خوال مريه حاضر وانجي كبحث كرن لقندا اوان انساني مي بيشي ما لقندا دماغو ام بيجن يعني ميواني وادهاتن بلكي بمهاد مالا وادما
تدید خواردنەوە بە خواردنەوە شوشتنەوە ئێمێ حەیوانێوان ئەو براکی me بەحس کرد گۆ ئەم دبرابوون ئیجا گۆ ڕیامە لەسەر گوندێمە سەر یا کاروان بوو کاروان گۆ چوون دەهاتن ئیدی گۆ bavê min dişande wî serê gund birayemê şan serê dî digot hema însan ne gor rêwî wê derbas bibin însanek gor çûn dihatin bakna wan wa bînne mala me berebine mêvanê me yani ew qas însan ne merd bûn yani xusûsen yani ev merdîtî û misafirperwertî yani ji xwe wesfê me min e û wesfekî xweş gelê me yê Kurd e jî ez par çûbime Kurdistana Başûr bajarê Hewlêr ez ji wir jî çûme Soran ew jî bajarekî diye wextê li mêja Megreb bû em diheb erebe bûn nêzîkî deh însan bûn em çûne wê dirê li mêja Megreb me kir em me got me derkevin cemaeta camiyê fêm kirin ku em xerîbin em mêvanin gomin ji Kurtê me got wela em ji derve tên em ne ji vir em mêvanin wan însanê got me nas nedikir me ti car ez hênû cara yekem çûme bajarê Soran Kurdistana Başûr evan însana bûne rêz got ji bo xatirê me bibine mala xwe bikirine mêvan wî gote were ba min gote were ba min û me pirsî gotin li van bajara otel tune ne otel yani çawa mêvanê me werin herin li otelê bimên ev ji bo me şerm e eyb e yani evan însana ji dil gotin negon bêjin bi serê ziman gotin ji dil gotin werne bibine mêvanê me îdî yani ev comerdî yani ji xwe Rabbê alemê emrî me dike got em bidin îca gelê me yê Kurd jî ji merdîtiyê ji misafirperwertiyê re ew bi xwe jî ehlaq û rêzê gelê Kurd e jî ev neke jî ku em dibînin îca ewan kesê got bexîltiyê dikin yani cimrîtiyê qesîstiyê dikin yani di ciyê got bê daîn di wî cî de nadin yani ewan însana yani malûm e herokê me got negon bêjin yani müsriftî lêbere însan got di ciyê wî de bide û ji te bêjim xwe emma min bexîle westaxna yani xwe îstîxna weke bêjin hewceyiya wî haşa bi çi ştekî haşa bi Xwedê jî tune weke bêj yani wekezzebe bilhusna û husnayê jî biderewîne malûm e di sohbeta me derbasbûyî de jî me got mana husna çi ye husna tiştê qenc me gote husna mana la ilahe illallah êgo la ilahe illallah biderewîne me got husna mana cennet e me got husna mana jiyana pêxember aleyhisselam e mîsaltiya wî ye yan jî husna li mêje zekate rojî ye yan jî husna dîn e Qur'an e sunnet e yan jî husna baweriya got Rabbê alemê ew ê bide yani wê tesdîq got Rabbê alemê çi qas bidin em bêjin yani Rabbê alemê ew ê li hemberê binake roja qiyametê ew ê qat ew ê bidiye de îca dibêje ve emma men bexîle westexna wekezzebe bilhusna fesenuyessîruhu lil'usra îdî emê jî riya wî ji bo karên nebaş em ê sehl bikin em ê hêsan bikin dibêje Rabbê alemê îca malûm e usra û yusra fesenuyessîru lilyusra fesenuyessîru lil'usra em ê yani em ê riya yusrayê pê bidine sehl kir ya jî riya usrayê îca usra û yusra malûm e yusra gotine mana cennet e yusra yani Rabbê alemê ew ê ketina cennetê li wan hêsan bike ji xwe sûreyê Ra'd de her wekî Rabbê alemê gote estaizu billah welmelâiketu yedxulûne aleyhim min kullî babîn bi milyake di her derî de têne cem wanekê û hat bêjin selamun aleykum bima sabertum dibêje
ملیاکەش وارە دەبێژن ji bo xatirê sebra we got we semah kişandiye sebr kiriye selam li ser we be fenî'me uqbeddar dibêje yanî ev nakê em bêjin encama heyata dunyayê ye ku we kar kiriye çiqas tiştekî xweş e. Îdî Rebbê Alemê di vê ayeta hane got fesenûyessîrû lil-yusra yani dema got ew ê ketina cennetê ew ê hêsan bike. Sê gotina yusra yani malûm e mala emelê qenc e. Îca usra jî dijî vê nakê ye. Rebbê Alemê çawa em bêjin emelê qenc û ketina cennetê bi wan re ew ê hêsan bike, dijî vî nakê jî însanê got comerdiyê neke, merdîtiyê neke, xwe îstîğna bike, xwe em bêjin ji Rebbê Alemê û ji rêya wî nakê, ji dayîna wî nakê, ha Rebbê Alemê vê neqîlê ew ê usrayê ew ê pê sehel bike, hêsan bike. Malûm e yanî emelê xirab ew ê bi wan hêsan bike. Tê malûm e Rebbê Alemê dema got behsa wasfê munafıqa dike, dibêje وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Dema got radin li mêjê wisa tembelin, keslanin, ji taet re Rebbê Alemî taet ji wan re kir hêsan nake. Tê ayeta Sûreyê Tevbe ayeta 38 de يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. دبê çi bûye ji we dema got tê gazîkirin bal we ve got rabin her riya Xwedê cîhadê bikin û xwe bi erdê ve xwe wisa em bêjin xwe wisa zeliqînin. Çi bûye ji we? Yani vê jî tê famê got emelê qenc bi wan zehmet tê, bi wan zehmet tê. Îca ev keffal heye, ev jî alimekî mezin e, müfessir e ew jî gotine yani erê ev çiqas ev manê wê hene jî bes mana got asıl em jê re ev maneyê te mecazî ne, mana asıl ev e got yani çi ştê got werê ecibandin, werê çi ştê qenc tevek ji yusrayê ne û çi ştê xirab jî tevek ji usrayê ne. Ê got me bibe ezabê Xwedê em bêjin yani ev nakê tev usra ne. Malûm e yusra me got malûm hêsankirin e yani yusra tiştê xweş û hêsan yani em ê jê re em ê hêsan bikin fesenûyessîrû lil-yusra em ê qenciyê pê bidine hêsankirin. Îca divir de ev hêsankirin malûm e Rebbê Alemê însanê got qenciyê bixwaze qenciyê pê hêsan dike, însanê got xerabiyê bixwaze Rebbê Alemê xerabiyê pê hêsan dike. Îdî divir de malûm e yani hêsankirina xerabiyê. Malûm e hêsankirin wisa rehetî em bêjin kelîmeke peyvike got ji bo qenciyê tê îstemal kirin. Vir de ji bo xerabî carkî îstemal kirin. Ev nakê jî ewkekî Qur'anê ye. Em bêjin wisa îstemalkirina Qur'anê ye van kelîmê hanekî. Her wekî got Rebbê Alemê dibêje فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Dibê mizgîniyê bide wanekê wî ezabê elîm, ezabê got êşê dide, elemê dide însana. Malûm e mizgînî ji bo emelê qenc tê kirin. Wela mizgîniya wî weka mizgîniya min te falan îşe de çêbû, ev mizgînî ye. Lê ji bo ezab însan nabêje wela mizgîniya min te cehennemê de bişewtê. Ev Rebbê Alemê tinazê xwe bi dike, henekê xwe bi dike bêjin wan pîs dike, rezîl dike. Ev nakê em bêjin ewkeke Qur'anê, uslûbeke Qur'anê ye. Îdî ji van ayeta em fêm dikin Rebbê Alemê ewan însanê got cimrîtiyê bikin û ji te re bêjim husnayê biderewînin. Rebbê Alemê yani evan însanê got riya Xwedê de malê xwe înfaq nakin û xwe em bêjin ewkê musteğnî dikin, xwe hewce nabînin, tenezzülê lütfa Rebbê Alemê nakin. Ha Rebbê Alemê roja qiyametê de axiretê de ew ê van însana ji van ji rehma xwe bêpar bike, ji cenneta xwe ew ê wan bêpar bike. Ji ber got wê dunyayê de ew malê got
جبو خاطري وي مالي خجريا خودي شتاعتي خودي خو دور كرم او مالته فايدكي وروجي نادا وانا كي او ببين ربي عالمي بوي مالي او وان ضاغ بدا القرآن آياتا كنزي هيا دبي ربي عالمي انيا وان كيلكي وان بوان آياتا وان مال دنياي وان زيرو زيفا ام بيجن ربي عالم آياتا دبيجا وان ضاغ دد بها افا ايجو وجبو خوا وبراف كربو وجفاند بو كا تعم بكن عذابي وان تشتيجو وجفاندي كعذابي وي چوايا جبرجو يعني اف مال اريش خاص مال دنياي ام بيجن يعني ربي عالمي جبو ما خلق كريا اف خاني اف مال اف ثروت ربي عالمي جبو ما نعمة الدنيا دائمة لبلد بان مال وثروت هذا حق عبادة جهة حق خديجي هي لازم ام رعاية بان حق حقوقها بكن ام حق ربي عالمي حق عبادي خدا ام جو مالي ام جبير نكن ها اگر ام جبير بكن ها ربي عالم بوي مالي او مبدا عذاب تايج بيجي واما من بخيل او يقول بخيل نادن شبه ما جبين فيداي مالي كسكيره تنيا جبيره يشتنيا افان انساني جمري وصفه او هما جبين بيجن ميريك د بانقا دا بريو تشقاس هيا دلك بخو الفيديوك هيا براكيما جو مشتريكي من هبو او جي هولندية جو إشي محاسبة أستكن جو د بانقا بيدا 307 مليون اورو يوه 307 مليون وجغيني ام بيجن خاني وي او كي ازواناج بير بتاني بري قد بانقاوي الزانم بقع يشي يزبينم قد هذا باما خوارناوي معلومة هولند بيجن بروتش خاص يعني بانيري اف بانيري او كي شو بيجن جرا او بانيري تخن نافان نان ده او بانير نان خما دايما قشار peynir, panire qaşar bejere txana bana muxarna ew ujnawi ji mir bû zarokê wî nekê ji benda wî ne got bimre heftê saliyê û rojekê hate ba min got mijere got dibêjine Munîr yani Munîr mena beyefendî yani min got Munîr got çi ye ya min got vêge ez ji zanim tu jî zanî di bankê de 307 milyon euroyê te heye û vat hatî heşheft sala heftê tê bimrê û ji te dibêjim ev malê te jî ew bi wêresê te bimîne yani got vêga tu ji wî malê xwe tu 389 milyonî tu mîrate bihêlî mîras ew ê çi bibe ma milyonekî ji xwe re bixwelo te ev qasal tu şixulî milyonkî bixwe ya bixwe ew ê çi bibe got fikirî got wellahî got rast be çi mez naxwe ew ma ji were bimîne ji xwe ve emrêm çi qas bibe قولا رابو تشوش خوارا جارك دي زوجي وش خوارا امبيجن او كري عربة كري خوارن كري او كري قو تشتي قو جاني خوش خوارو بخوار إذا قو زاركي بي عاجز بنقو باوي ما تشما بي ماري تخوار او مليونة كيش مالا ما بونا يعني لايقي باوي خونا يعني تشما خاطر شكيش بيناكي حماد بانقي ده بلا بلتا بصا بوار من ما بوار من ندخوي نددي نخير وخيراتكي خصوصا افان انسانك دولمن دبن از قنج از استثناء دكم يعني جو انسان سلاوكي بد نوان دبي قالوا ابي چما سلاف دانا قالوا ابي چشتكي بخازه يكي ناس هبو وسا زحف دولمن بو اجا اقربايوي هبو مجاك جي برسي مگو چما تناشي مالا فلان کس تبید بینی اقربایته گو سیدا گو والله از نویرم هرم مگو شمات نویری ای ولا فيك جوز هرم اي بعجبا قالوا انسان از حال وقت من نو قسم بجاز نز انسان كي دولا مدم الحمد لله نورمال دور ما من روشا من يعني از هرم قال استرسم جو بيجي قالوا ابنكي جبو تشتكي هاتي چما هاتي خمسين ايدي يعني انساني قو دولمندن هما
إيشو كاري وفكري ومالي بمالي خو خبردن مالي خو خبردن ودوستي وانجي إنساني مالدارن وإنسان جورنا مالا وات زن دكن قوم هكاش بو مالي وات يعني أقرباكي وخوديكي يا أجر أف مال نجبو خديبة تاني معلومة إنسان دريا خديبة ندا فقيركي قلسكي ويتير نكا معلومة تدي تشوا هر خوشكاي أم بيجي إنسانكي خوشك بردلال با تدي عينكي تخواز عينه بو خدي دلاليا خو بيك أشخاص دلالم أشخاص خوشكم فقير جي عينا زنگين أنا زنگينك بو خدي أشخاص مرده جو مرده جوان مرده بر الفقيرة مجدنا أوي أسراوي لسر فقيرة ورا خويا كرن إيش بوفينكي أو مالي وها يعني إنسان دبهلاكي وأبناء وصفي مؤمنة شو أف آياتا هانجي الجور رواياتا الجور جبو أمية كوري خلف ياجي أبي بن خلف خاتية نازل بويا جو أف إنسان هان بمالي خوا بثروتي خوا قراد بون اشترى بيجم إنسانا مالو أب أمية بن خلف أبيجو أوان تحتي جران داني سرسينجا بلال حبشي أو بو إنسان كي دولة مندي مكي بو جواك جرجرج وان بو لبلي حربا بدريدا حضرت بلال حد دستيق وحيفا خوجيه هلان وشو جهنم جبر بوشو خميجن أو مالي بي استروت عويناكي تباك الورما إجا قالي تماشبان هجا كوتارن عزيز بفي آيات أهان رب عالمي سي وصف مؤمنا جوجوتن بري إجا فيغا سي وصف كافر الهمبري بيت بيجا أبجي أسلوبك قرآنية يعني القرآن داما جو بحثا كدك الهمبري بحثا تشتكي ديجي دك يكجي أبا سي وصفوان يكجي مؤمن أو كسي جو ددا الهمبري لك كافر نادا مؤمن أو كسي جو حفظا خو دكاش حرامية حفظا خو دكا جوج ربي عالمي أمبيجن يعني إسيانية بك وهر دائم تشقاس مالي وجهبه خو حوجه خدات بينا زانا جو إيجو مال ددا أو والهمبري منك إنسان كافر آسيا اشترى بيجم يعني دبجا احتياجام خدا تنيا واستغنى احتياجام خدا تنيا ابن عباس خدا جلال بجا او كسي قد مالي خدا جمريتيه دكا دبجا يعني في آيات او كسي قد مالي خدا جمريتيه دكا ودبجا احتياجام خدتنا ها او واما من بخيل واستغنى ابيقو مالي خدا جمريتيه دكا ودبجا احتياجام بخدتنا واستغنى معناه ابن عباس قلت معناه بخيل جمريتيه دكا واستغنى دبجا احتياجام بخدتنا يا دواجي ابا يا سيسيا مؤمن او كسي قود سريده كتاب خدا وتشتيق خوش حسنا قنجيه خوشيه تصديق دكا لبري كافر وكذب بالحسنى حسناي خوشيه قنجيه انكار دكا اجا ربي عالمي از نشر جبرت بيجن طباق د اوكا زمان عربي ده نكيجي بيجن ادبيات وانا كده بيجن طباق يعني ام بيجن تشتكي هم برنا توسات قياس بكي يا ربي عالم بيشي بحثا سي وصف مناكر ودبيدجي بحثا سي وصف كافراكر بشكلي وانا كي ام بيجن يعني الهمبري ابدو اني داغو انسان بزان به وصف مناچيه دگلوي وصف كافراتشيه ربي عالمي هر دو جي اني برچاوي ما اجا لازم ام خو بوزنن كاغلو امش كي جانن نعوذ بالله ام ايجو ام ددن ام خدي ام دايما خو ام حوجه بين بال خدي يا حاشا ام نادن وام خو حوجه خدي نابين كل تماشبان هجا وكودار عزيز ام دي ساعتان داويه برنامه يا خو حتى برنامه كده بحضر بمن دخوشي دا امانتي خدا بن ام جو هيفيا دعاء دكن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته